O te toi whaatala whātoro tātua tunu i leisi whaopoponga o tala whau mai Samoa si mai ele whaafonga. O loo iai le hawa noi lalo whainga whaawai mō a inga umo lea tunu bisi nisi e ka le sia ma so se whaalapo putonga. E mawhaiei o na ngaosi so se awala e mawhaiei o na maua le ele tise mai malu si anga whaafawina e pi o lau papai pui na mai iai le ele tise i aweo le la. A iei awala e mawhai o na maana mai so o se tasi wa fuafua e whia le ati nae e te tau o na mulmulta ia. E le wheilo inga lau tustala ma le whaarurungo le ofisa o whaavilai whaafosei mātu ia na sauno ai le ofisa silio le pūlengo le malu si anga tau ele tise. Tato whinga whaavai, e le meta le grid kouti le tono le tato whaapitonga. E mawhai ai e company, ia po a inga o na generator la tau ia la tau ele tise, whaolai o la tau mauta, o le pawal mātou whautuanga. Ia au mai pe i le tono le tato whaapitonga, mātou te whaia le assessment o equipments. Ma mea uma whaonga, ina awa ia awane i te lesia fianga whulelo le stability o le tato system. Mai vaenga whapea, e leua ia i te mle pe o le ofisa whulelo le vaenga le whale sikaleti, e o le spread, le ofisa pisikoa, la ua whaiei whainga whapaanga whapena. Na ioina e le ofisa sila le pūlengo le marasi anga tau le tese le fionga whamuina. Le tāua telo le vaenga le pe a whai e mwhai le atunu. O na whaua lātou a te nae po e nei le malosia le tise mo i lātou. O le ate le fo i le fesoa swani i le tau o le kiso, le pito i siri o na tau ta, o lo whaatau i da mai e le pūlenga mo a fi el tise. Pui lele a whapea te mana o e generator o e lau el tise wana al pau me i whalea ia te lingo le la, le me whamoi mo ia. Ia o lona i le po, ia na tusle matou e fai titia foi le expenses a matou e alu. O le expenses mua le fitus full percent o le matou tu be fa alu o tiso. E generate le electricity. A fa pela fai titia le bangana. O le titi le expenses ia le ai mo mai tu be foi le e te me fa ngai le malo le tu le tis. Fai lo foi le ofisa silo le pūlenga le marasi anga tau el tise, tar mai o na wha le tonu a fe el tise le masino Februari, na whaamawina i le palasi la lo le tupe maua le whaanapo tonga, e be o na whaamawina le o atu le se funma le 5 miliona unite, wa pa uwai le whaatau o tangata o le atunuu, whapena fo i le masino mati. Wa lava mantatoe le lua vai aso le watu ina mai e le pūlenga o whaawelave whaafose e mātu ia, e tu ina tu e te tonu tu si tāno sanga le mamalo le atunuu, o e ka le sia a onga mwhaalapu pitonga o fo i ofisa mawhale tani malo, e visoa swane le tau me o whaale angaina, mai whaale tonu le ele tise pe ona ua sila fia le atunu. O le whaalinga le tamai te pule o le ofisa o whaavlai whaafosei. Te lea ia fianga ia o mai tawina mai fo i le malo le atunu. Ia e whelan mātou tatonunga le lua vai aso le watu ina tuitua. Ina ia tā pena mai ai ia lātou talsanga. Whapewai ei ia ni tūlanga o awhianga ia masini ia po lātou aseta fu i alu e tisi a e tauna mau popo mai ai. Wal busflu i wau a perila le mai a e le tātou pili o tau le tātou leo whaamalwina nei a le tātou SOE. Ia o le anganga la ia i mātou ia wawe submit mai o na whaatino ai loa ia o le ngaluenga a le tātou komiti whaafoe taimilan nei ia o le alaia ia alu a tātou komiti i le lua vai aso e tā pena mai ai, ma e talo te fo i le mano le atunu ia, le alawa iai le tātou taimi. Ina ia whaao o ina mai i le ofisa, le fo ia wanoa tātou ofisa ia pe iei ni fesili po i le sosoani i le whaatunu mo le tātou form, o le form fo ina ia watu, e tasi lava le form, po le ainga, po le pisinisi, po le whaala potopotonga, e te le tau whaatunua o mo le form, na o vaenga lava le form e tala fia ngai, i le tu ainga tausanga le tu ina mai tonu komiti e lo tala lava i mātou ofisa pe iei ni spesili. Taimila nei e lua vai aso a leo tu ina atu le mano le atunu e whaau ina mai ai lau tu tausanga. Pe o sila fia wa mai atu whainatu pe pa whaatu mui le atunu e ta wana atu i ofisa o whono whaavae e anga vai a inga te itasi e fia tu si tānu sanga. O leo ua whaasalalau whaalau ilo mai le taitai o le ka le sia katoliko i Samoa, le fionga le aki epe kupo mo sese vito lio tui,
Le tāpenanga sa moe whae loai le wha aloa lo mal tu ina atu loto maa whatia e le tu maa loe le taitai o le ka le sia wao le laulangi le fionga pope Falansisi. Ta alofa, manuia le e seta o le lua o lua lima. E le nei ia au se tala wha no noa i le opo se lilo, o sala lau le tala le tu maa loe se o tātou ta mapa ia. Pope Falansisi le valu sulu valu o tausanga o lona soifua. Ia lewa a mia e lona tapa au le langi lo tātou atua. Wa lava le ngalue a e fio atu le oli sanga tu mau. Ia o te tatalo le tātou pule anga o le asao le asau nei. Le asao le Yesu le anga alofa o le a atofa. Ma fai le tātou fai ngā misafa le matanga luenga. Nofo a matanga luenga e mo moli le misao le asau nei. Mo le tātou tamapa i e langa fai ngā malanga. Ai tatalo at fo yo le aso valeile nei le aso lufu lima. O le a fai ele misafa apule anga i le kafido i pia nei le afo le lima le afiaf. I e tatalo atu i matanga luenga lata mai. I vai lele, i vai lima, i vai wala, ma lo lei, ia, i faleata e amata mai le pea, o vai moso, ia, si usenga, o mai tātou te mio whaatase, whaile tātou misa whaapuleanga, talo atu i a pia, le matanga luenga e atofa i eile nei whaamoe o le a tau saunia le tātou whainga misa i pese, ma tau tino uma o le tātou misa whaalpule anga le afo le lima, le aso valeile nei. Ia a o le asa, ia e tatalo atu i tamapule o matanga luenga e fia. O le asa o le Yesu le anga alofa, o le amoria lea, mo le tātou tamapa ia i matanga luenga lava o seo tātou pule anga. Whaia le nei whaasisilanga, ma le whaaloalo tele lava, manuia le nofo a matanga luenga, manuia foi o tō uma tō whāsoifua. Le teitai o le Kalesia Katoliko Roma i Samoa, le fionga le aki e pikopo mo sese vito lio tui. Wa toe whaia neise ilo i longa le company telefonia le Vodafone Samoa, po le feo le tauwanga tau sala o le kelope, ma le tauwanga tau sala o le Univesa, o le aave i eila na langolango tasi, o no le Vodafone Samoa, o le langolango au tū leo o le tau sala o le kelope, le ua whaalua ne o na awa i e Samoa. Peita i tasi le tauwanga lea o le Univesa na whaatasi atu e le sui o lea tunuu, mai na whaalia i le li pule, e whaisi tau ngata telo le whaatupenga o tauwanga tau sala nei e lua, mai o le a whiri e langolango na o le tau sala le tauwanga i tasi, ona o le company telefoni, e le o se company na whaapitoa, mō ni tauwanga tau sala. O le tauwanga tau sala o le Univesa, o lo tawala atu le mana ia event, o lo tāpena ina le tau sala a Samoa, le whesoa swani a le company telefoni, e le fau le company lo lātou langolongo ina o whaamoe nei a tau sala o le antunuu, e pei o na urua i langolongo ina i le tau sala o le kelope le rua whelua se funmal tolu, a o le tau sangan te nei i le tau sala o le Univesa. O tala fau ia mai o tātou tunuu le nei aso, wha soifoia.